Ekitabo kya Zaaburi eshuura y'Igana-30 okushaba kw'omuntu orahara oyehwire amasiko n'okuhamya ngu Mukama naija kumucungura. Ekyeshongoro ky'abarikutemba omuri hekalu. Ai Mukama, ninkutakira ndi hara okuzimu. Hurira iraka ryangye, ai Mukama, otege amatu y'iraka ry'okweshengyereza kwangye. Mukama, kuri noofa aha by'okutahikirira nooho wakubaasa kwemerera, ai Mukama. Konka ahori hariho okusaasirwa ngu obone kutiinwa. Nintegyereza Mukama, n'amagara gangye nigategyereza kandi n'amasiko gangye gaba aha kigambo kye. Amagara gangye nigategyereza Mukama okukira oku abarinzi beetenga obusheeshe, okukira oku abarinzi beetenga obusheeshe. Iwe Isirairi, ta amasiko gawe ahari Mukama, ahakuba ahari Mukama hariho embabazi ezitahinduka kandi ahari we hariho okucungurwa kwingi. Nambwenu aryacungura Isirairi amuyeho eby'okutahikirira bye byona.